Ya, sanibona. Uma ngabe umuntu ongakuthanda ukukhuluma ngey'ndaba zabantu, live it akuyona yakho. Kanti-ke futhi uma uwumuntu ongathanda ukulalela abanye abantu bekhuluma iy'ndaba zabanye abantu, live it akuyona yakho. Phuma nje, phuma ngokuphuthuma. Nina-ke nisela ke sikhulume ngey'ndaba zabantu. Nazi phela iy'ngane laphana uSamkelo noZamo Hlengiwe bethi bayahlukana. Ngibukile-ke leya nkanankana yama-messages, kodwa-ke ngizo-admit-a nje ngiwafundile futhi ngiwafunde wonke ngoba bengifuna ukubuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana. Ake sibuyele emuva nje kancane. Mina ukwazi kwami uSamkelo, khona le story sake satrenda somfanyana lana on TikTok obezwana namantombazana awu-2 ethunesithembu. Phezu kwaloko futhi abantu bebekhuluma ngendaba yokuthi ufana noTira. At some point I thought ukuthi bathi ingane kaTira, kodwa babuye bathi no, they just look alike, kodwa kuyona ingane kaTira. So ukwazi kwami uSamkelo ngimaze lapho. Kodwa-ke iy'tori lezi zey'ngane-ke lezi zama-influencer ngibuye ngayilandeli kahle. Umuntu ongenza ukuthi ngiyilandele impilo kaSamkelo kanye noZama kahle kahle uyena uZama Dosha uHlengiwe. uHlengiwe bengimthandisa ukuthi uqale on social media esesimweni esibukeleka phansi, indawo ebehlala kuyona, nendlela naye nje abe yiyona, ube umuntu abathi abantu mabembuka bambukele phansi. Kuningi abebegxeka abantu mangabe bebuka amavidiyo kaMbali, indlela ahlala kuyona, indlela agqoke ngayo, indlela naye akhuluma ngayo, the fact that ubebhema-ke, yabona. Yes, so bekukuningi abantu abekubenza bambukele phansi uHlengiwe. Uthe-ke lapho eseduma sebehlangana noSamkelo sekuwukuthi-ke manje sebeyathandana, ibikhona lento yokuthi hawu uSamkelo kanjani ukuthi athandane noHlengiwe. Uma ngabe ubuka nje kahle kahle lawo amantombazane ayekade ethandana noSamkelo bese uwakhompera noHlengiwe, hhayi lo wamanje, hhayi uZama Dosha lo wamanje, lo wayana baqale nawo ukuthandana bekuyinto engahlangani, ububone ngathi hawu uSamkelo ngathi akuyona i-type yakhe leni, uyabona leyo. So iyona nto ebikhulumisa abantu kakhulu leyo. Abantu-ke bebeze basho bathi uMbali nje mumbi. Mina-ke into ebengayiboni leyo, mina I've always thought ukuthi uMbali muhle, phela nje ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe uhlela endaweni engekho right, ungadli izinto ezi-right, ungaqoki kahle, ubuhle bakhe buze bungabonakali njengoba sesimbona-ke nje uMbali emuhle, yabo emi kahle injeyana. Now bathi uma sebethandana-ke bobabili ngase ngiyabalandela bobabili ngoba benginayo lento ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi kahle kahle kuzophelelaphi le story sabo. Mina ngokwami bengifisa enhlizweni yami ukuthi kube ukuthi bathandana ngempela uHlengiwe kanye noSamkelo, ngoba uma kuwukuthi ukhona obenza lento yonke ezinje i-content, ngibone ngathi ukhona umuntu ozogcina ephuka inhliziyo. So benginalo ithemba lokuthi I hope ukuthi against all odds labantu bayathandana futhi bathandana ngempela. Sibonile-ke laphayana-ke ukuthi uSamkelo uyolobola, sabona ama-outfits lawana babe red noma babe orange, abanye bethi no kuyalotsholwa ngempela, abanye bethi cha kulotsholwa, it's just content. Either way they were spending a lot of time together, so ama-possibilities of them falling in love with each other abemaningi. So at some point you couldn't tell really if bayathandana noma it's just content. Kodwa into ebesiyibona, mina bengibona bekuwukuthi bayahloniphana ngoba ungeke uzumbone uSamkelo nenye intombazane futhi bengakaze ngimbone uZama Dosha nomunye umfana. Uma kuwukuthi ngempela bebenza i-content bengathandani, kodwa kusho ukuthi isivumelwano sabo besihlonipheka ngoba bebesenza njengabantu ababalandelayo, sibabone njengabantu abathandanayo. Ubungeke ufike uSamkelo umbone lana eqabula uZama bese lapha yawo usuyambona useqabula enye intombazane bese siyadideka. Bekukuconvince nje ukuthi hayi cha labantu kungenzeka ukuthi ngempela bayathandana. Sibabonile-ke recently bepakisha, bemuva, behamba beGoli, bethi beyozama impilo. Ona kuyinto vele ama-influencers-ke amaningi abayenzayo ukuthi babone ngathi ama-opportunities maningi eGoli, and mhlampe vele maningi ama-opportunities eGoli. Mhlampe nabo bebona ukuthi ama-gigs abo amaningi abawatholayo aseGoli, sokungcono ukuthi bayohlalela ngakhona. Into ababengayicacisi okuwukuthi even bela eThekwini mina ibingangicacile ukuthi bahlala ndawonye yini noma baba ndawonye uma ngabe bethatha i-content. Bahamba-ke baya eGoli baqhubeka bebukeka bethandana. Into mina benginothisa recently with the-content yabo, kuney'khathi la ububona khona ukuthi uZama engazi ukuthi uya-irritatheka, u-irritatewa uSamkelo.
Kunamavidiyo awu-2 ahlukene la uSamkele begqoke khona ingubo and umbone ukuthi uzama, even though beshuthi content kodwa umbone ukuthi engazi ukuthi ucasukile futhi usecasuke okwangempela. Lokho-ke besingeke sikubeke sithi yingoba mhlawumbe abathandani, ngoba noma umuntu umthanda ngempela kodwa kuvuke nje ekuseni umbuka ukuthi kodwa Nkosi yami kangisuke yini la. Noma ngabe umthanda kanjani umuntu nje iyakufikela leyo nto ukuthi yazi uyangidina-ke nje namhlanje lo muntu uyangidina. Into-ke bese yenzeka ukuthi kuthe khwiqiqi sabe sesibona-ke nanguSamkele useyaphosta uthi yena abantu sebezomthuka, baprepare ukuthi bazomthuka, and uma ephosta leso status leso already you knew ukuthi okay kusho ukuthi khona ukwenzeka phakathi kwakhe noZama, ngoba abantu abaningi bebekholela ukuthi uSamkelo vele udlala ngaye uZama, there is no way ukuthi uyamthanda uZamadosha. Kuthe-ke emva kwaloko waseyaphosta-ke sephosta inkanankana intende engaka yama-messages kuyi-exchange yakhe kanye nayo uZamadosha bephendulana lana. Into abathi yenzekile ukuthi bebeshuthi content or something like that, wase-ke uZama kuba khona okumdinayo obekwenziwa uSamkelo no-cameraman. Kuthe emva kaloko-ke wase uSamkele yadinwa, nako-ke sebeqala bethumelelana ama-message. uSamkele ubesevusa nendaba yokuthi bake baxabana noZama, uZama wamthuka and yena akayithandanga leyo nto. Kanti kuZama at some point wake washo nendaba yokuthi uSamkelo uyamluza, lento ebivele ishiwa abantu ababalandelayo, so wacasuka lokho kuSamkelo. Lawa ama-message mina ngiwafundile. Mase ngikhuluma nje iqiniso bafethu, amukho umuntu wesilisa othanda ukutypa inkanankana enjeyayana. Kwala ngisho usufuna ukuthi indaba ixoxwe ku-WhatsApp, mhlawumbe wena-ke usuyithaphile wayichaza, most of the time umuntu wesilisa will be like, ayi ngiyakuzwa ukuthi uthini, ngicela sixoxe uma ngabe sesibonana. Abafana or amadoda awakuthanda ukutypa inkanankana enjeyayana ku-WhatsApp. So kungishokile mina lokho ukuthi hawu amadoda enatypa kangaka on WhatsApp, nani nje impela niyifunde le yankanankana engaka. Uyabona nje mawubuka i-exchange kaZamadosha kanye naye uSamkelo, kubukeke ngathi owesilisa uZamadosha, owesifazane uSamkelo, ngoba angikaze mina ngimbone umuntu wesilisa olanda kangaka kuma-message othi wone into eyodwa bese kuvusela zonke izinto wake wazenza. Leyo nto leyo yenziwa abantu besifazane. So it's very strange ukuthi uSamkelo behave ngendlela behave ngayo mawubuka ama-messages. Into eyangifikela mina ukuthi uSamkelo ubeseyiplanile i-break up, kodwa ubefuna abantu ba-understand ukuthi uyindaba ehlukana noZama, and so le nkanankana yama-message ayibhalayo akazama ukuchazela uZama kahle kahle, uzama ukuchazela abalandeli. Already he knew ukuthi lama-message uzowashare on social media, and he knew ukuthi uma vele ebhala nje ngendlela ezo-understanda uZamadosha kuphela abantu bazoba nama-questions, so waseyatypa-ke inkanankanende ukuze abantu ba-understande kahle ukuthi kwenzekani. So that whole thing ibukeke ngathi biplaniwe. So mabili ama-possibilities lana. Kungenzeka ukuthi uSamkelo vele ubengasayifuni indaba yokuthi benze i-content ndawonye noZama, kanti futhi nothando lwabo, ngoba ngiyabelieve ukuthi they did like each other, bese ngasahambi kahle. So bese funa ukuhlukana vele noZama, so wasiyaplan ukuthi uzohlukana naye. Mabeke baxabanela nje leyo nto encane, uzovela avusa into ey'ndala bese vele ebhala lama-message, enze sure ukuthi lama-message uyachaza ukuthi kwenzekeni ukuze abalandeli ba-understand ukuthi kwenzekeni. Ile i-possibility yokuqala. I-possibility yesibili ukuthi yonke lento yabo yokuthi bayahlukana, it's a planned thing, i-content, ngoba ngifile ngathi ku-strange ukuthi abantu bakhuluma indaba ende kangaka bethandana kungabi khona ngisho i-voice note eyodwa, yonke into ibhalwe phansi, and umuntu ochaza kakhulu la phakathi kwabo bobabili uSamkelo, and umbala kasho okuningi except ukuthi nje uyaxolisa. Kuyoba kube uma ukuthi uthando lwabo seliphelile ngempela, kodwa mina into engiyazi ukuthi uZama is very good at what she does. So whether uyaqhubeka ukuthandana noSamkelo noma akaqhubeka ukuthandana noSamkelo, ngiyabelieve ukuthi usazokwazi nje ukuthi abe successful. Kahle kahle phela amadoda nje uyabona siyawafaka nje empilweni zethu, kodwa hayi asibadingi kangako. Kwana ukuthi abanye benabazi.